قلب الواد ثمرك لبوغلبلو اللي قابلو المواعي Welkom singay. El Antemela Mayang Alais, February 8, 2017. Hawera gi mamu lagi ayamar mo dia sa amru le simba anyo sir selong imrurior. Magimrur ngir el along edelurior. Le al go singilong irul buil. Ki ayaman mergumiu yung malbutokong ilais bodol todre al sils. Sel gotul Mayang Alais sa Ambassador Belaon Moramrigel Mr. and Ambassador Hershey Kyoto. Rauriu nga tokol el message simlar social media morngil girela sel executive order President Ramrigel al mortige egil bebi rablul adal modial sabin Moramrigel. Ito tokol bigel belaw mangal gel belaw ngorekil belaw lo klo kansin tilom da so se tiagalel direk bel spiira adal belaw. Mr. Ambassador, awasiadol tirak kara kampak teradro belaw mamrigel ra sil kampak the US Public Law 99-658 enrulia umil del willer belaw mablur amrigel. Sebel mistrira te allar adar belaw te kira amrigel o yor amrigel. Diagalus pa alla avisa mababilingir. The free migrated radron belaw mamrigel. Direct dol tirak sel section 141 ra Compacta Free Association. Yang meski tate elira adar belaum sub ilmo sois rablu ramrigel ekey dol tirak lalla emot moklaro gul tele lak lang artir. Ambassador direct lo maklat kirkit rogul wasen global gul. En klate eled idiak sal medengel wasel executive order mesup irgiden dia dingirira adar belau el kera ikel belaw nga rablu ramrigel multirak lalla mundi kadam iseksik trator alla yengi atleta radrong lel belaw mamrigel adim nakal iseksikta din dia do ngel wasengara sab eruli ang galbran mel taitorior rablu ramrigel mandirel yo maklat kra rogul adar belaw marangal gira adar belaw kera ikel belaw especially blue ramrigel wasebomo okel law abiding citizen multirak lal ula balun kerengi malakom isiksik tral silak lang arakmi. Direk iltara ay siya Gele Ernestine Rengil, ga Attorney Ernestine Rengil, at tilki President of the Republic mo es el Attorney General. Munggal Ernestine Rengil was sirangar on tri matalbuil. Ya President tau lagi teringil was emek tetkaum bom Attorney General Abdul Belaw enggilinge di milingat mokringim el al kotulbuil emlo soisb el al kotrarak emlo soisb mo Attorney General kita rogam teringil was Ernestine avia kal ketingil Attorney General gamle Attorney General al Presidenta Pisong emle Attorney General al Presidenta Siansong Toribong el al momo del time ringi el bol president el bol attorney general la president Rablur Belaw Mablur Belaw direk el dol tirak ratara ay sa sel el pobra senet el ni al gilt muklia a president sin mar senators lo maklat kirgida adar Belaw rarang el gel Belaw iloy taklang artil giret el me el soldado Abdul Ramrigel, el guerrillero retire temlat. Sel nombre que lo ngetiw lo bira kulat le akpo ngari ang clear ngari. Masya sing retir. Momlarnya akora dedication de alpo momlarnya president de la Senate. Marderir, marudrir, marbebir retirgel. El soldado tira amlosmer. May gagi dang clear ngari Captain John Quintaro, Maria Sergeant Jasper Obacararirur, Maria Sergeant Sunny J. Moses, Maria Corporal J.C. Ngirimidol Melwat, Maria Corporal Adam Kirigua Amul, Maria Corporal Marisbang Ngiraget, Maria Specialist Filton Ueki.
Tol tirak raay siya Senate tabil do batay gero kuil siya singal ngar sirpo. Mati MC mlogel wasing ram tablu taigang. A Florida la Senate wa se Senator Clay. O ashe yo label more serio. El mera first floor. Mo se el toklada mes muy ang clear tirgal tira a iloy taklang artil soldado mora. Ablulat rogir mabudra ablulat. Melmutre lang India ka dirga kalungkot mo sa gidel. Lulgori nga Senator Clay. Nga Florida Senate. Direk dol tira Clay semnara a Senate mo nge tiulol birak lulaw girel ti alpo. Item lilat kilom la arngir sel ko tul lulaw first floor. Yar other house adim la kalat ngay. Seya ulmong lor sigidel pobra. Onger rotanda ra Senate ra second floor. Sira reliti al po ambassador Amrigel. Amle lulum tera government Amrigel emrenga sulira. Tirgal bui ma Senate el mosbel ngarngia. Agora monument el po el orra. Ngidil tilgibra government belau. Lo ay silwasi tirga git tirgel bui gil iloy taklang artir. El gira la budra blulat. Kuktara ay siya ngel ambassador Rablur Belaul mora United Nation. Ang klel ambassador Tyndale Otto, Caleb Otto. Ablel rigol nga President of the Republic, el modiak al ambassador. Ngamlo ambassador siya September 3, 2013. E momrek al ambassador el almel 3 melon melgabsingil. El al February 2017. Toltiak la ay similar office ra presidente ng wasya Otto gibongul mo diakal ambassador lengarnya bebir of the swell girela bebir rangaral e kamama modo lemia ang adix olay uludo nga el all time ng ambassador mora European Union rato ra climate change ya presidenta mla nominate ngi mang klelang ara Senate mo ambassador direk mo ambassador mora UN adal ambassador mora UN agiril ngara New York ken mot mokra idol tirak ra ay semlara staff office ra presidente to aseng ul tirak selo melkela ngel kuk PSL ambassador American mora UN nya ardil Ang laangar niya, Cloud ng Ardil, man sabi ilungil na po olay. El mo, ambassador Belaul mora UN. Direct ambassador olay, klo experience ngira, to la climate change, klo experience ngira, reor tiagi de la diplomatic corps. Man sabi el mo subir Belaul, kuk maudas, erun lidum del mouter mom sisi, se lila kabelmente na brigel. Direct el dol tirak raay, es el impact fee, environmental impact fee. Environmental impact fee amlo tergok lo ya kala arsera pokor de eruraram la memong lom dasul wasing mosbela ablur belaul diakal lemoy takarngil legdem le tomer amo ko do tomer rakarngil omget rablur belaul rulil mo sanctuary mo sabi edrulia mletablol dasum lesu edrulia visa ma impact fee ya visa mo diakal mangay ya impact fee milangay mlegiren mo reora April 1st se dol tirak raay sil tilo dro office ra Minister of Finance yang mlatobdia tele la rerel tial impact fee mo siyang momur el almel kotel gabsingila ang yawalbuil yarbe klad el tobder belaw mamir belaw mrae la mo harara da artikluk el dolger ngil wase ogim kluka adi blang arngi gidal mutal do olira ogim klukul mo environmental impact fee tialo das wadu lubal mo umaliela karkarngil belaw lisel tokor omngida amo amrad mo diak tol tirak ra ay sir office ra president ra a press release ringing wase akmo multoy ra meeting nga kama
dirigel el ambassador ambassador minister ngariang alir tokora tourism direct lultuy adra turist mar adra chamber of commerce dirigel adel tira oriol girel tel klagang kodang rablur belau masiobay ito mral wasi tokora klagang kodang el merbelau am lorior el arrak el mut el morio tegay isangan wasing morio truy el basen el al 2017 to tirak ra ay sir office ra presidente wasen diagadil el tokora karngila ablur belado saderngi diagadil mondargid ablul ada direct wal goram lamo oida teletele la klakan kodangarngi madelia impact fee malagdelia impact fee ablur beladi moriora a tourism ringi ablul ada rogira waise ati MC mlo chegara tokora tourism rablura Guam maktimo otiti agi del guk tokora tourist rablura Guam sera tiam lomrega sera 2015 yar tourist no rablura Guam 1,409,050 sera 2016 ya tokora tourist no Guam 1,535,410 to tirak la tigingel la Kavenora Guam en wase a December el 2016 amle best el December atora tourism rablura Guam di tal December en ilua dart o Guam erul telael belol meldart o Guam tewid el turista amnora Guam di tal buil en ania dart o Guam erul telael ma al sela 2016 en diraga tal bolo aisel dice la turista ablura Guam el motal miliol eimel dart mo godem mateimel at o godem eimel telael me wal dart matru ilat am lo visitra Guam tiang aguk mlorba el 2015 ra dart malui elol mel telael me del dart mo golum el turista amnora Guam mabela mlorio turista ringi di blura Guam amlor baba turist ringi et expect el mut global morbab rel al 2017 kuktol tirak ratara ay sa EQPB ma sil Bureau of Public Works lo banggela tara ko balira India aririli a drive battery drive so mariam utel battery ngarablim en sem mul turnirin en wa imol club tiang ada kal sal toro do den toro ngigidra battery legal asidra battery makit bolse be illo drok el morsel gombalil nia aurisa iko la battery bolse be lungil mora ala belau ma belur belau kuktara ay sengel marine etibek Gardil tilog del mora era blura miuns blodia al berrey tilog da sig tamlo sigrin mom tigringia angel rubas o bagara blura imlik amlom tigrin lebong laru ora tial el bos el blarngi enga urgo derngir mal digal mal mit atobdingin klang al tanga tarubas amlol ngosuil ngulong sira ertringi ndir kemare ringi lo si krole lo bal merablu ya imora ertamen me keldrol ya le me abi ilang gardi langangil dile kal narasi tungu lo tigire ngun merablu olor katamrenga sulela e wilar mudra klangar amarin etibek el dimnagri de mosbe el swabla que dire que merenga sulela arubas el nya nabius osengel el misangaldil ngoswir kuktara ay es el kabelmen trablur odor kabelmen trablur odor los vela TMC mo ongua budget ringir el al 2017 el ngulmem so mamel dimo otia ise la budget trablur odor mira aradro odor etiang adi budget trablur odor sera kotul buil ra kotul gobsingil el mora o de matal gobsingil aonge del buil el al 2017
the one quarter budget. Matirigel ay diesel tial budget ra interim budget ra blur olor ang ari erul meliol me tiuldart mataltelael me waldart. Tiang budget ra kutulbuil morong edel buil. Marubul olor House of Traditional Leaders sa budget tertira ang aringia ogol me erul telael maloy maklimukluk. Sel legislature olor legislative branch ra blur olor ang aringia $155,550 sa budget ri. Executive branch Rablur Oror, Office of Governor Maradal, ang aringa 1,640,675,000. Agel Board Macamisyon sa Rablur Oror, ang aringa $161,900. Agel budget raya insurance, ma pension, ma social security, ma tax Rablur Oror, ang aringa $321,000. Aigel kuktokora communication mo omral maarala adengi ma loan ma prior year obligations sa blur oror ang arngi erul dart mo kolum erul telail email dart klok aigel program ra state aigel special project rel ale del buil ang arngi erul dart mo kotium ewidel telail me ewidel dart mo gim klok ya iganga maldigar karngel blur oror Buldekiar rogui, ya budget rablur oror el ale del buil. A erul meliol etiuldart ma imol kluk, etiuldart ma taltelael, ma ewaldart kluk, a budget ni. Kuktara ay sera December 16. El tem lo mregaraka TMC ultubdia a ay selgirela Palau High School teacher. El ngia Jeff Oldril, el walblor ngia utalak el mornil waseng mle molestra que en al school, como tenía TMC mlo mati trengi, el mol mutro obisra si ay dira bla polis, edim lagi mengangi dil ngarang el mol mutro tel Sunday, agim lom tingil wasya adra obisra si ay dia amle file tel tutakro obisra Attorney General, rauriur labornya investigation ertir di officer attorney general au kli el mutul mor officer si aidir was gam lutul mongil lo mes ringi tianga adi alsa am lultu regal toil blam giti tra al sel tialul tutak mor ngalat edungul mor amadala kargari asi aidi ali lutul mul mem musubringi eli lutul nadur klim el al time ya officer attorney general am sub tial teletal blol tial investigation di relasi aidil wase tobat telul tu takul mora Jeff Oldril lobal mora court mal uben dia seyam de elman isoma mal update adr belau girel segidlen tilo badra TMC isoma man mo mdengil wase aklo marang ngarge de gititin mor sirklung yolel direct sera December dorira 2016 en aria adem laras kogilme el biltigra aklalo lobang el sabi el ngul el mergadira igual ATM machine tomal la udodira bebirara galada anklel away Mr. Way ngang adol tirakra Liu Ping Way anklel gagidal adrasina tol tirakra record officer attorney general ngul tutuklil mora agargaril Esera lui me alga bsingila kotel buil ya gargarila mil el sir erul tela club singil tarrak sa el mora probation dingilul osmeril lui el club sei ikmuringil wasya uriur om tob der tial bila ba police em harabel sem egat mikil modia marbelau you be deported modia marbelau direct dol tirak ratara ai se ya idealismo yang melariar adal ilmlo oruriya air tra SeaWorld a SeaWorld atara tour agency rablur belau etumlo la itugi oreli en ulmora singatoba ya lebo en arnya air tel ngar singatoba lolo lesebringi tumlom tetrail melesebringi
Dimlari ada administrir metemil tuti ang ngin dir ata milagodir. Itial Airtel lules bringi ya Airtel tol tirakra ay sira igal bergol buil yang Airtel osisiul kembali le siles brablur ngermit. Na ariak mal kasi ban dir tirgal adan di milses ba Airtel tirablur ngermit elang milses ba temlo meles bra Airtel tira singa toba. Tol tirakra ay senlara mlera TMC to sial bulis el altaim am sisi in mong titringi. Yang ariak mal am leungil kameran malasya singa tirgalat. Ang also mga ariya to tingil girel tiagil lurior ako lingit temal bolsebe edel lo ay sin mabla bulis bolsebe irar bulis el GTT melakal ngariam kit isel belaw el marara blur belaw direct el dol tirak taraw mil ais es el fish and fins dive shop ang ilo atarakot el ngarbabl award radois el girel om el bakla ay gang atas tal bergi del award de fish and fins sa el tirak raungil ngarele maungil el services ngil mor okya karngi yetingilu malungil award kador girin wasi tochen award real 2017 congratulations on mora fish and fins direk el dol tirak ratara ais ya ablura masyar ais ablula de ablura masyar lo tirak tingil Attorney General niamlo olulia reporter ngin mo la netizia la sel Kongres ablura masyar luas tirigel forsa chegra ablura masyar amal betok mlaria tar makluid lultal akil ngar officer Attorney General was tengarinya chegel di forsa adra agablemente oxpe mo aisel mo netizia was ang marala investigation giri legal forgery engal mutel me klol mel direk lo omdasul waseng direk ngarngia a forgery direk mara rablura amasyar direk tara amayang alais itiang agim gilura USA Today Network ngarngar telol mel buigra guam telol mel adra guam mlang ngasi au tuteklil girela ay gele syar katolik luasing mlania priest Louis Brulard amle molester tir ser al altar boys ran gegren men mutra abol merekel priest dol tirak raais itirgal lada ol tutakra a katolik mission el tartir amlar el meliol el niya awal telmelela ul deswir ma aklangar tartira order even milyon bor dangar o del milyola habla el sura katolik mission el girel tol tirakrta ay se tirgal telolma la altar boy samlamo maklolad ngaria tartil leo tudela lo widem edergil ngaria James Bascon logol margil ngaria Norman Agon logwim elol margil ngaria Anthony Vigafria logim elol margil ngaria Vicente Perez logim atargil ngaria Bruce Diaz logam evidargil gal kalul tutak muras Catholic Mission hamlarngi a enser ngagi del badrey el mera el ngara affidavit ringil ngara video wasi hoy mogsube senangak yak maral tilmelli akmaral mil mal tirgal bui gran gegrel altar boys din swagalo aisel wasi ngelmle mereder rar badrey ersel time el boom gartner amle medengi same sel kurang kalwase pomorula ungil e pomolulu malakam lut malmol merosisul talamal gal el badrey serabol bakti tel bolo dengan litul duruklil mora ngodal bulu yang milmol mal badrey ay gay amayang al ay serel al sils
Aquí el butra mal mergumi rogul wase. Mula dia sa amrulian ya news sero ngi mulor. Lani atalib el samam. Lagi ayamar di tiagi da mom. Kuk news tian mo mereka Sunday melang. Mama olingi trader belau. Alin dia mo bes. A President of the Republic ultergekli al 2017. It was a year of the family. Marngi om subur plani subil wase al suguma terulu bek la gau beltigereng etruli imoldrong okl mo club beltigereng ralsel al suguma imoldrong oklang aringa beltigereng ralsel etruli imol bulu moringa beltigereng ringi al suguma aringa imol bulu club beltigereng ringi ensu el meltiablu lat mo club beltigereng. This is a year of the family. Saya miangal ais, komal musaw lang kayo el toribyong, meran melong ay imlulor. Yal balwa tamarak labo blue. الغابلو المواي مضوط تغالي القط مكلي المورد كجباب ننجر أليم انجر أليك لما ليرني ويرديك ما نوميلدين من جغل سوامان tergak kamu momtabe leo tergak leng mal morak turi leo di yak lava kalen du ule gam ladrangi to ara belula aden mal dim le mesrigi será al ser mal dior urengeri suave momasteria drango del blu el